umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri yatanze aguye mu rugo rwe mu gace ka Balmoral muri Ecosse ku myaka 96 y'amavuko, amaze imyaka 70 ku butegetsi bw'ubwami bw'Ubwongereza. Itangazo ryatanzwe n'ubwami bw'Ubwongereza rivuga ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri yatanze atababaye ndetse ko umubiri we uzasubizwa i Londres ku wa gatanu. Itangazo ry'uko yatanze ryatambukijwe kuri BBC nk'igitangazamakuru cy'igihugu. Amabara ya BBC yahise ahindurwa ako kanya aba umukara n'umweru bitandukanye n'uko ubundi aba asanzwe ameze. Nyuma y'itangazo ryasubiwemo inshuro ebyiri, hahise hashyirwaho indirimbo yubahiriza igihugu yitwa God Save the Queen mu gusabira umwamikazi Elizabeth watanze. Amakuru mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.